Agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang po ko yaw. Ay, kena saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahit Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti partyan yaw. Ay, kawa na tatang. Dakil mo di baboy, may? Ano yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay natasyaw. Bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka no ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adwa tao? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday dya, pay baboy mo. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kao, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababaw, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Alagan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer, iti apo ko may. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Nga rodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress ha. Hey, anya ti planong inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo Ken plano mi ti biag mo. Pag namayan da kamay, itad mo dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nangiboy-boy adyo na. Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbaga amon? Agulay magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakil mo? Saan ka makaadal? Iswasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mayt. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka.
Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ti anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Inka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tay us-usarat nga agninenang. Dayay banyan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal din kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbatikan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamay. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ababoy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wala, Nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas giant ti kinatao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar ken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, ala ket biyag na day ta balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalogaran! Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't ko lang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dahito yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduarain dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Tata. Nagasat ka may. Tada, professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ganda, kakabsat. Ay, sige, mga kailaeng. Tarambakan tayo iti hosta ti panagraduaran ti anak kao. Ket, agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Eh, Nagrigrigatam at tinartarakan?
Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang pay nga umuna tinagpunam Di ka imot tamaday. Sana pa nag-emote. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at araknam. Sa nga dain, agswildon to ni Jonah. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na. Anya kita sa atin. Apay, no sa nagapukada ta, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taik katagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir, nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransyen taklaan. No kayat mo. Umay ka agnal iji pagababangat. Dapayin mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransyen. Wala. Ala, mapantangaro din, ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanalpas ti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan ngawan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Adamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan. Ala, huwag nagpaisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka nakaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti nakaw. Board passer ti nakaw. Lakay tangiwa mo mamag. Anya ka mutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Andiyan na ita.
Ibagam adagos tapat gan may ngawan duwa ba? Kwa. Sapay ko ma, tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobda, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan, Tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngayon, way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay, adam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, jakab sa mau. Iya. Una man, o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib. Dagiti tattao iti pamilya tayaw. Iya. Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kaka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, nanamaring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wan nga raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, kakatasyo. di pa naggraduaran ti inauding anak mi Ay na. Duwan ti professional nga anak tao. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo na, no? Wain, katoy paray bay katoy. Kitbayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, baybay amdita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay. Apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na kan nauray itay, so napanain. Agawid mo lang at ah. Wan into na da masapulan na trabaho na. Anak kaw, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay ngay masikog kan. Kanapay nagpasikog ka. Katawan pa'y bet trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dandani makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho. Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mo't amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mo't manan tatang. Ha? Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikugaman nito anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha?
Ikasar mo nga rodan, tiyan ako. Ha? Awan pa'y murnong ko, tatang. Untatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa ilaang ti panagkasarmikin ni Tito. Ta sa amin to bayadan, inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Alan kasinsin Rayma. Pautangan nakmuton Bayadak tumulaang. Promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din siya utang ko. Igulpik ta bayadan. Promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak jay iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam nga men? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na. Maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan nak. Kari ka mang amin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigrigat. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagasot. Una yun dayta, Gemma. Nagpintas na lugan tinagsardang nita batong da insan, Rayma. Asino nga tadakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay aday brown. Wen, iso, simangpot dan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awangay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tiloti da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak tumamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanda kita mamadyaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamad nga am-am mo? Ngam apaya sumurot-surot ka. Makiam-amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes ngaglaba ka, tanay na ornungan ti muranta. Sa nga bantay manan. Ay na,
Saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti bagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ah, ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta ya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdana ang agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos di tao. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balyak a kwarta. Kasapulak ngamin. Masika kumakanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit ta kasinsin ko ni ipag mo. Manungay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam na iti insangpod ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Arigla daw. No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo ti pag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakaasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpat ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi nga, bayaw? Madamamatan ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyudanak manay. Tanay, ado pa niya si kasuwag kijibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wan Gemma, kat nalpas mo, di daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mo sa manang Gemma. Kan pinatidog mo man ta ko rimatmat mo. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kuwan nata na nabayagan na jak pinasilpuan dagitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan dagiti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontrata. Naimula mo, nagidi impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo ano masadot kagayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan matla nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nan ti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo.
Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag, siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kana kan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribong. Taitad ko na madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko kanam na magjaytad ni anting autotangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramidan. Lukasta, imutang kan kadayja aje maansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja ababain. Wan, puno. Mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tada pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan tiintad mo asang aribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jak mo't amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ruday di akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't day di ababae. Saan nga taamabain iti kas di nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na ngaminan ti kas di nga aramidan na. Nagagatmat di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitaan nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't day jay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga idema? Manuabulan ang tintad ko ken ka pawayway. Di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No, dakwartak, tata. Sana mabalain ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No, apay mga minanang asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa mo. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mo lang ti panunutab.
Ang bayad kanta na ikasapulak ti kwarta. Awang nga, Rod. Paruto man dagiti bukaw, tayo sa tipagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni- Sana ka pumanaw ditaw, aging gadin ak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, haramida. Anya? Oh my kat ngaminan aya Jema. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kundi utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga, Rod. Jeba, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema am daytan. Uri ag naedda di ti balayan amang bantay ken ka, awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabam. Awan pa talaga, ante. Uran anwa kawan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapnoad na pangalaam iti pagbayad mo. Awam nga rod master ka na trabaho, ante. Siyak ngay, kasano akaon. Jak pumanaw aging gadin ak bayadan. Ay, awam pa talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasyak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo sut pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga rod. Ada pagpaarjud mau, ngam awan pagbayad mau. Grabe magtikas na nga aramid mau. Anya nga rod ti aramiden tayo, Jema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak isong aglumangak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan ka ni di kabakiram, ta ijay ti paglumangam. Ta sigurado, awan makakita ken ka ijay. Anyat ko kay ngay. Kana sino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanyaga pungay. Dituyen unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Rema! Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kong dita silid. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnervyusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nervyusak mo da ka na. Yunan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabut-butungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbyusak. Mabutbutang akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basi tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka? Sayang Agtrabaho ka? No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agaplay iti trabaho. Diyak kaya ti kastoy ti agnanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon.
Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat timat matgadak. Pag nakmamraitan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na kita utangam. Hangam saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagi jay. Basta mabayadak ti utang ko. Jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram dahi ta akarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Ti pakasaritaan, ngayon tayo drama ita, kat naggapo kanipagayam tayo naglingad, itinagan Goria. Kastoy man ti kunana, dir manang biyanang, naimot ti asawak ani Tume, kat daytat ipadramak kan kaita. Nagagat ngagmula-mula ti asawak, na diskarte iti biyag, ngam naimot. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Nagkuna mga lakay ti kalamansi di taparagan! Ay, pumanaw ka dita! Hoy! Aseno man te, pukpukawam ditan, Tume. Ay, dayjay nga ubing nga! Pidutan na kayo din nagiti agragrag a kalamansay! Ay na, di kalabaybayan dita. Tanaragrag may, sayang mutlaan. Ay, sana sayang! Tay naktupidutan no madamdama tay lakaw! Ha! Agtatakaw na kitang obay! Baybayan ngamin na kiti dadakkel na kay! Aganak-anak na! Kalpasan na! Di na may soroy na tinasayata sorsoraw! Ala, ustawn. Umanay man la, pagpupututa mong dayta. Nagbasita banag. Umay kakideng, tamangantan. Nakagao akon. Hey! Ala ka nga ala iti sidain, Gurya! Magibati ka mo iti sidain tayo tunal daw ah! Hey! Ha! Kaya ti jak kayat king kakay! Tadi mo amo ti aginaw! Ti kayat mo gamin kay golpem nga ibusain! Saan nagaputad dakit? Alay! Banat! Ay saan nakasta ah? Unay ka maten, basit malakan kanak. Basit nga! Ay nagaduntubay! Ay agdayit ka ta naglukmag kan! Husto laag matoy pamagik, katamtaman. Ay nalukmag daytan! Siya ka, ti katamtaman! Katamtaman dayta. Kasla iskiliton tabagay. Tanagbasit matikan kanam. Ay kasto itosto apamagay! Mala, kalubam kiday na kita taraon. Tapno da pangaldawan ta no madamdama. Nagloko kan, jak pela na nalpas adangan. Sige, ta kalubak na gito yan. Tapno saan na may baw? Hello, Auntie Gloria. Ha, mayet. Agmano ak, anti. Kaasyan na ka ti Diyos, inso barok. Ala, sumrag kayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Umay kami man agbakasyon, Auntie. Makauma mo't agnad iti syudad. Iso nga umay kami man mo't lumangab iti presko nga angin dito'y probinsya. Ay ketun no kasta, nagbakasyon kayo iti trabaho yaw. Wen, Auntie, nakalive kami nga agasawa. Kasta aya. Ala, agina na kayo ta, agpaalak itinyog kini Uncle yaw. Ta uminom kayo iti tubog kinyaw. Ay na, nagsaya atin, Auntie. Nagko na nga ipadawat mo ti bunga ti nyawg. Mano atawin nga inururay kong agbunga. Ipadawat mo lang, Gurya. Ay, unay kan aya. Nagado ti bunga tinyog. Uray duwalaeng ta imbaga mat nga road. Ay, saan? Nangina ti nyawg. Ipadawat mo kay Dain. Unay madada nga kinaimot mo, Tumay. Uray bayad ako no isaw. Sino launay na kita tataway ah? Takas talaunay ti panangbisitam kanakwada. Kanakam lang. Ngam ko namadlan prinsesa kan prinsipidan. Umay dangarod mat umilew. Bisitaan da tamat Kung di bisita da, awan mo't isang pweda. Ha? Tangiwat mo. Ay, painumamida iti danaw. Pangirarit na kita. Tumay.
Pasensya kayon, kaanakan. Naganos pa'y magayam ti bunga tinyog. Pasensya kayon Okay lang, auntie. Awan problema. Di upilitin apurusan ta sayang. Uwan nga raw. Ayan gayam ni Uncle Tommy, antay. Ay na, ada di talikod ti balay. Adar aramidan na. Sige, inakman kita antay. Panawan kayo pa dito eh. Sige, mapankalaeng inso. Kumusta kayo, Uncle? Maya ka? Umay kami man nagbakasyon. Umay da kay mamut iliwan, Uncle. Uncle. Adumod yan, titarakan nyo amano ka. Word! Gamla ko na kita! Sana padawat! Manungay ti may sa piraso, Uncle. Gumatangak tuman no agawid kamay. Depende ati kadakkel na! Naimas tag sida itinitib amanok, Uncle. Ay, word! Naimasa talaga! Mang tiliw tayon sa tamang parti tayo, Uncle. Ay, sana padawat na kita! Lakaw na kita! Uwan, Uncle. Uray, bayadak ano ka? Ay, wala! Tanay! Nagregregatang mata tinartarakan na kita! Insaw! Awan! Tilibritan! Nagloko kan? Apay nga pinabayadam ti manok nga pinarti ni inso. Kay, alangan na libray! Umay dala nga roda nagpabisitan! Nagalas at talaga ti ugalim alaklakayan. Di ka laagbayin iti kastangar aramidam. Ay, awan ti rumbang nga ibayin ko! Ta sa anak nga agtatakaw! Sublime ti imbayad na. Ha? Apay ko mga isublay! Nagngina ti manok ita, gurya! Pangbisitam kumamit kadakwada Umayda ka nga ron mat iliwan. Ay, adulamin! Umay da magirarit ko namki di Mala, hindi kita glutom ni tinapaw. Di mo manin adwan ti lutom Basit lang ti lutom. Tapno saan na maibos adagos ti bagas. Auntie, ayan ti asin kan man ti kayo. Da kamin kaniinso ti mangluto iti sidaan tayo. Ne, ayan dagitay asin kas kadamanti ka ngay. Awam dito yan. Pangik-ikan nyo ay auntie. Dito laang mati ayan dagiti asin. Kas kadamanti ka. Amangan no nalipatan nyo tinangikan nyo. Awam dito yan. Pati tay asukar kan kape. Awam dito yan. Ala, sana bali auntie. Inakla gumatangon di ta store. Siya kon, balasang ko. Sige nga rod auntie. Adto'y ti igatang yo. Ay, saanin? Siya kon. Ada paggatang ko, balasang ko. Ay na. Ay na, ana. Unay madagito ako tunin, aya. Apay, ay, di ka makaid na. Ay na, makaturturog akong gurya. Kumanuti ka. Nagadungaruti ko ton dito idata, tumay. Nagkapon nga tadagito ako ton, aya. Ha? Makutkuton tamutan. Anya? Mabiit man laang ta kita ti paggapgapuan dagito ako ton. Ha! Agdang bagayam ti sapsapulak nga sukar dito sirok ti kama. Kanda giti asin. Aglalawak din dito ko eh. Wine! Indulin ko dita. Taibusin mo dagiti sa ngailim. Anya? Grabe kan tumay. Nalabas ak kinaimot daytan. Ay, sana ka naimot. Nainot lang. Mangirarit na kita, bisita. Ay, di mo irwar na kita. Tapno gumatang da, iti usarin da. Anya? Di da kijagbay na. Umay dagpabisita. Umay da mangirarit. Kat nagrigat ti biyag dito yung lugar tayaw. Jack amoki ka. Mangibabay ti kasta nga ramid mo. Amom tumay. No naimot ka, narigat asumangbay ti grasya king ka. Ngam no naparabor ka, ad-ado ti bendisyon nga umay king ka. Oho! Adula amin da ita. Amom gorya. May mayat tinainot. Tanudumtang tirigat. Di kan tumawanan. Kinaimot mo nga rutyar aramidem. Saan a kinainot? May na. Isumod lang ay saw. Maibagay launay king katinagan mo at tumay. Baliktadam ti tumay. Agbalin nga imot. Tumay nga imot. Ay, excuse! Tana po ti kaldero ay gamkaw! Excuse! Ni.
Apay nga inunod mo dito siliti, linutom asidaan. Wen, tadi to'y tamangan. Agluto na matiti si Danda. Ay, nakita-kit eh. Ay, Anya kamiting. Nagalas di kastangar aramidin. mala, yung kakidyalaan ng tayin na po'y. Kan mangalakan iti plataw, tamangantan. Ibagam iti kanakam. Tagluto da iti kanenda. Mayet, pasensyaan yun no, anyaman ti madmadlawin no. Makitkita yung nga ugali ni Uncle Yu at Tomei. Awan problema iti dayta, auntie. Siyak ti mababain, kapo iti naramid ni Uncle Yu. Amok anadlaw yu ti kinaimot na. Ay na, di da kami pagdanagan, auntie. Maawatan mi ni uncle. Anya kayo matangas asaw. Nagrarawat kayo. Awan lang ano ng tararamidin nyo dito'y balay. Nagrarawat kayo bay. Ay, just kay salay. Ni, agong ungot mo ni uncle. Kwa. Kasta na nga raw. Kaapan na ultimo dingwan. Awan pa'y serbi yung asaw. Uri ang isang pad kayo lang kumamat iti mano pa niyaw. Awan mate. Simbang pad kayo dito'y balay nga iba-iba. Puno saka-saka. Hey. Ala, umay kan kaanakan. Mapantay ijay likod ti balay ta. Naparpariir ti angin ijay. Agawid kami, ante, angkal. Agyaman kami iti panang pasangbayo kada kami dito balayaw. Yaman payapaw. Apay, nauma kayon insyaw. Mayet. Saan, auntie? Nga magtrabaho kami. Naibusan ti bakasyon mi. Ken wen gayam, angkal, ante. Ikanda kayo iti kwartayaw. Adtoy. Ay na, saanin? Saan kami matngag daw-dawat? Ay, yagmo, insaw. No saan akayak ni antiyaw nga awatan. Siyak ti mangala. Tumay! Awan kiti babain mo Kalpasan ti inaramid mo. Alis to ka nga mangawat itintid da kwarta. Ay, nagorya. No agbain-bain ka. Agbisin ka. Suruwam ka day ti agalibtak no may papan iti kwarta. Ne, adda tao. Inkalukatan ti ridaw. Tama nga no nagsublay dagiti kaanakam. Amang ano dapay itid da. Eh, nanti gurya. Umaya makiturog dito balay. At umaya kagpalamisi ti ulaw. Katuna, samanta, kaanakan. Ngam amuda na ng kantatang mau nga may kaditaw. Wang nanti gurya. Nagpakada? Nagapa kami nga minitigapsat kaw. Amangan numalawanak, isopin manawak iji balay may. Sige, umay kalata diti balay, kaanakan. Apay nga daka si kasamanta, asam-samantaong. Alamat niyang kat. Sanak matasamsamantong Umay paila ka no makiturog, ta nagapada iti kabsat na lakay. Unang kal, siyak taglutaw, aginaw, aglama ka naglinis. Nagagutak ngaglinis ang kal. Linisak pa yata na murang ngagong yaw nung kaya yaw. Kanda kita na murang nga kukuyaw, dalusak na kita. Awan insang patmaw. Awan ang kal. Ngamsa na balita nagagutak mat. Ikarok ti kanag. Aramida kami nga iparamid yung kanyak. Sige nga raw. Mapantay jay talon. Agparaspas ka, jay tambak, samanta. Ay, lakay. Saan atila ipaparamid mo kini samanta? Ay, tapno da serbina, makiturog dito'y balay. Iswa pagtrabahuin ta. At daw, iti ka na, samanta. Ha? Anya mo to'y pasidam kanyak ngay mangkal, may? Ulo ti tuyo to'y sidak. Upat nga ulo ti tuyaw. Nabambano ka nagtrabaho? Kastoy laang ti sidak? Nagbasit patin na po ikaw? No, di mo kaya't saan lang, samanta. Nagsaur ka magngalakayan? Karnita sidam ngam, ulot tuyo kanyak. Uray, tasam-samantong kamot lang. Uray si itpay kidiyak at si dama. Diyak kaya di mangan? Saan di saan? Uy, antay. Anya
niya dahito nakabutilya di tao. Ay sus, di mo pakibiyangan dayta ta sa bidong dayta. Pag-spray iti mula, pagpatay iti iggas. Ay? Sige nga raw, antay. Inak isublay, iti nangalaak. Samantha, ayan ti kapit ngay. Darasama. Umayan, angkol! Ay, nagbayag ka mo nagunggunayan. Samsaman ka lang ang paisaw. Wine! Antungak. Di takay man langay. Ay, samsaman sa tao. Ay, anda ikaw. Nagsakit tikan ko, Gurya. Matayaksan. Ha, anyat mapaspasamak king kan tumay. Ha, aglaputan mo tangiwat mo. Apayan tumay. Ay na, Samantha, umay ka man. Kasta tirong magkakwanan tay. Ha, apay, Samantha. Inikakiti sa pinangang basilang man. Ay na, apay nga Samantha. Basol na antay. Kanayon na mga min ngay baga sa tungak. Kano pa kananak? Ulot tuyo ti kanayon ngay pasida na kanyak. Isuabi na. Anya! Ala, tulungan na! Ipantad yung ospital ni Uncle Mo! Entaray mi nga rod asawa ki sa ospital. Kat agyaman ako na iti Diyos ta naispal ni Tommy. Saan mi matan nga indarom ti kanakak tadakat nga rod diferensya ti panunot na. Nadidigran sa ti asawak, tamanipod na pasamak ti kasjay kan kwa na saanan ang nagimimot pay. Alakastan, to'y pagayam mo, Goria. Bueno, papagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti maisa pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdangag, iti drama tayo ang Manang Biyanak. Diyos tagnina, kada tayo amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo manan ni drama itakot, naggapok ni pagayam tayo, asan yata. Wano naglingad itinaga na sanyata. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyanang, at dakabsat ti amak, abaak, abalasang. May sabala iti pagnanadan may. Iti family house datatang ko. Iso akap balay mitibakat abalasang nga ikit ko. Sana maawatan ti ugali ti baak nga ikit ko. Tanudad duma nasingpat. Ngam no maminsan natangsit. Nulabsan tag sarita. Kasla adda bagbagtit na. Tadatay tiyempo nga gungungat nga wamot gapgapuna. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sanyata, apay asino man dinagusar iti sabaw? Ni, anya sabon antay? Kitay, batso ka? Nagdugyaw, kabubuaw. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wanante. Nitatang mo nga ron ano kasta? Nagdugyot mo't dadya nga amamaw. Di na amo adalusan ti batso, numalpas na nga usaran. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, iti talungal daw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siyak, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsaw. Tapno ibagak kada kayo. Isyak! Ha? Kaya ka ba, guys? Kitwang! Isuasaan asyak ti papasulin yaw. Ay, ala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala, gumatangak to ni ti sabali abat soap. Sukatan tayo ti sabon. Naimbag nga oras mo, Sanyata. Ni,
Si ka magayam gari. Sumrag ka ah. Agyaman ak, sanyata. Umay ka. Aw. Di yun isirratari daw. Apang isirayaw. Tapnaw, awan makakita ka na kayong agtsarita. Tapno maaramid yun ti kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya amon ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman ak, sanyata. Imayak, taumay kumanin amwen, no adamot lang namakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan ti pamilya? Ay, awan lat amukaw. Daytan tuman na daw dawat iti kwarta kinitatang nanti amu nang aramidan. No ang pamilya. Adan samot kap apa ni antim, sanyata. Ay, tinasayaan. Umay ka. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. At dapay kwartam, sanyata. At dapay matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidolin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha? Kat si kamat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Di ka mang namnamalatan, itid ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang tid iti kwarta na ah. Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo no may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. Di talag papaaram ti kukwang. Madamdama, agsikok kan abalasang. Sige. Inak pa'y gayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pa'y. Layla, kabagay. Saan kumamot akas na ti panagsasao, medya ka anakam. Tamangan numasaer. Isakit mo ah, taanak mo kit nga raw. Madamdama, gumura, di ka anakam kin ka. Ay, awan na sakit bakrang ko nga oray gurandak amin at tao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas ta ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagay. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga ramid dagitipada at tao. Dayta nga anak mo, sumara iti. No adamang sarungkar alalaki king kuana. Kasla na silyanan di ubod na. Saanan ang makatal na. Saan mo takas ta ni sanyata ah? Saan nga? Anak mo nga main, iso nga isakit mo. Ngam uray po utam to'y kunak. Aganak to abalasang di anak mo. Gapo iti kinaampang na. Anya? Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagik amang sumbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakkel na ti respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Antay. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalakang agong ungay. Uray kumaano adda panggapuan ng agungot. Ngam saan? Tabiglalatan ng agungungot no kwa. Ay, uwid nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakit ang abalasang. Tanaragsaka. Ha? Happy ak, nga uray awan asawa. Ha? Nangag na ti imbagayo tatang. Bay amamanggag na. Agpaiso mo ta bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Nagyaman na ka. Pasensyahan, narabya na ngay may, sanyata. Ninik, apay ngay, inigdam na matisilaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw ah. Nagastarte kuryente. Nagpaarom kayo. Aldaw, saan arabi eh. Ha? Tanalawlawag. Maturuki din. Ni, unay mo't ni antin. Apay ayakas talay tanganting, sanyata. Tunggal lumayak, agpupulaw. Kasla di na katiyo may ikaw. Saan lasi ka ti kaskasta na amboy? Pati dagiti kakadwam amang sarsarungkar kanyak. Iuna yung ngay. Nagsit ngay jo. Kasano makita tinapinda sa rupang may nakastay. Iuna yung mga dati. Mabit lang tayon ko ti silaw amboy ah. Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente ko na. Di dak pagpungtutan. Saan ada kayo ti agbaybayan iti silaw? Apay, sino yung tagbaybayad iti kurintiyo? Sanyata? Da kami kan ni tatang ah. Malagayam. Kutsay pari ng timngay. At dan sa mabagbag tinantim. Shh, tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. At dan sa mga min bulan-bulanin na. Uray ba aka? Kuno ba kita abalas
balasyang. Tanaragsakak, etikastaw, yabiyak ko. Uray awan asawa. At least, happy act. Nay, agkakanatan ti bagbagana, sanyata. Bagti talaga to. Tinasaya at baliwam tulaang hindi sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Layla aging kadi kaagawin. Nyamit tan. Nagadayo pa ti pinagnangay mayo. Tanda ni 2 oras ti pinagnak. Yung agawid ang bilagaya madalaws. Pasensya kan amboy Narabyan ka mga aming ngaimay. Ilipas ko pa yung amin tinagsibog iti garding kaw. Pinmay sa talaga amot arabi iti panang sarong kar iti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya kan amboy. Sige nga rod Sanyata. Ibaga mamait kadagiti lalaki amang sarsarukar king ka, sanyata. Tasan atila pagis-isbuanda. Nagangsyag di ta parangan. Ay, kasta ay ante. Nagangsyag iti parangan. Agpasikat kamat unay nga main. Uray saan da sa nga umay agaram. Kat ay ayabam ida. Pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram ken ka. Ni, sana pud no day ante. Aho, de ka man. Style mo mait nga babae. Pasikat. Ay, anyan. Ay, apo. Ikanak kumapay iti atiddo ga pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Ahaw! Naggasat kit di day di a babae Taadalat ta nang itakder king kuana, oray kabitira. Nay, asino man ti kaapa maun ka ba, guys? Awan ti kaapa, kasurong kulaang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sarampiang akabitira. Nakalaslas-taw. Gaputa da nang ikasarking kuana, nakalaslas-tugan. Agyaman ki di taadalat ta nang seryoso king kuana. Apay aya? Anya tinaramid na kin ka aya ka ba, guys? Naglastog nga raw. No lumabas, kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay, di na pa'y kunamay. Masuronak. Anya? Kadi na kasiguro nakita ka ba, guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakkel dagi kakaslabigao matana. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. Tamay stress ka lain. Ay, uray kastoy abakak. Uray kastoy abakitak abalasang. Tanadalusak. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy Kahit kasta nga rod ti hapay. Kanayon nga agmuryaw, kanagungay. Ti makuna naragsak, wenno hapay. Katay awan kagurgura na, wenno kapapa na, kabagays. Masuronak nga ron kadagita babae. Gaputa da nubyo kan asawa da. Ipalastog da mitang. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mo laeng dayta, kabagays. Ay saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinabaak ko. Jakla apalan da kita tattao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pue! Kabagay. Problema mo da dyan nga ikinisan nyata, Uncle Kardeng. Tunggal pasyarik, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Layla? Unangkal. Gay agkras kanya kiday. Ay, weng. Iksmun sa mo da dyan, kal. Wag, ngam dual daw lang ang naging GF ko na dyan. Anya? San wag sa sao? Kunang madla na sino asanta? Kasla sino a birhen? Oh, berhin nga. No kasta? Saan man nga akin dadalos na iya babae? Tamok ti kinatao na. Kuno na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na bay. Anya? Apay nga rin na magsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat-pat yung bay. Siyak ti makapanagnag kunak lang aruday, amboy. Siguro, no armag na jay, aklunin na kadagaws. Ha? Adama asawa mangkal. Armam kiiday. Ay, tistingag lang Yak mit serious wine. Agpinos tata, amboy, kanakan. No at danubyo na jay, sana ngagpupuno. Anya?
Isungag pupuno na yay, tabakit apalasang. Ngam no Danubyo na, ay sumingpit Taddanton inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, padasag nga armay, nambawi. Ha? Inton mamon ni antay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw ang boy. Ang pinustata, aklunan na kadagos na yay. Ang mga peke dino kawiwitan na kadagos Ngata! Ay sos, win ko naklangarunain. Sige, ang pinustata, may saburyas. Mayat ka, ambaw. Ha? Sige, angkal. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, Karding. Rabiin. Umayak agaraw, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala? Apay nga arman nak. Kit adan asawam. Yak kayatan na yay. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit kaw, taaklunan na. Ha? Sigurado ka? Win. Wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwanin Karding. Yes! Adan buryas kaw! Buryas na! Ay! Wah! Unak, adan ton buryas kaw. Agtarakinak to ni ti buryas. Pagkasaranta, numabalwa. Anya? Asino Karding? Anak kaw? Ni Tata Karding ang ulitag ni Amboy nga agar-aram kanyak. Nobyo ka nun ni auntie. Anya? Ay naglokaw. Apay ngay. Kit adda asawa ni Karding. Ay na, bagbagan nyo ni auntie, tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Wan ngam kasanaw numaamuan ti asawa ni Karding dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Uray agbasbasula. Tadi numinggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Taadda time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay ka nulaan ti agbasol. Basta akidaw ka iti pamakawan iti apaw kabagais. Anya? Nagkunamit kin ka? Ni Karding. Gyaman tinaklon nakmadlangay sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasartan. Ha? Ay kat pagsasaritaan tayo na kadatatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka nagiti dadakkel kaw. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan tatang. Wan tatang? Ahaw, no siya. Uray sa anak ama ikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, kanyak sasawam di ta ka ba guys? Masurunak nga main. Takasla paapalandak. Gaputag kasar kayaw. Paapalandak ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalandak. Taada mangi kasarking ka. Idinto ta siyak. Dinak mabalin nga ikasar ni Karding. Taada nga rud asawa na. Ngamuray, tanagsinadan. Naragsakak latta, tatles. Adala ta mga ayat kanya. Nga uray sa anak ang maikasar tinubyaw. I am happy latta. Mala, ingka ituloy ay dar aramida medyo kusina. Tamangan tayaw. Awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla. Tadamot buryas kaw kanakan. Anya? Kasanon nga ni Nana Layla, angkay. Ay, makamumit na. Kun may sa, naamwana niyan time. Inapa-apa idikalman. Isuasar nga ako na ito nga aramidag ambaw. Ay, ala, angkay. Kasarita yun na imbaga ni Nana Layla. Tamangan no niya teramidin na. Day, kanyat sang-sangitam ka ba, guys? Awan, di na kasasitgan. Tamangan no makadurabak iti subsab. Apay aya. Kanyat problema. Day jaya Karding salawahan. Ina pala ni Bakita, sininaanak matin. Rumbang laang, tikas dyan ngay naramid na, kabagay. Nga bay,
Sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsaga nakakiday. Tanay, inton bigata, inti kasarda sa nyata kin ambaw. Jack Dumar ay, pumanawak. Ha? Papanamngay. Basta pumanawak. Agawin ak inyo lugar na gindinadakkel ta. Inak tarimaanan ti basit akal kalapaw ijay. Ta ijay akaw ngang daad. Apay ngay. Awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti kanakam. Wain kasar na. Ngam amaw apaapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Iso pumanawak lagay. Naimbag iti papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya. Pimanaw nga road ticket ko kat manipod din sana na nagsubli ti family house da kada tatang. Nagkasar kami nga road kanya amboy. Kat ita adanupat nga nakme. Pasaray sa rongkaran mimet ni Auntie Laila. Tag may sakit nga rodan nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis me nga agsublin iti balay me dinan kayat apulos. Alakastan, to'y pagayam mo sa niyata. Bueno, papagayam. Di tamanan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam tayo asan niyata. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! And your nose, pare ti script, ni Jaina Almoite. Agiyaman kami unay, iti kanayon ngayon kay panagdangdangag, papagayam miida. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket naggapo ken ni pagayam tayo ang naglingad itinagan a punggok. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Idinatay ti apong ti asawak, ado ti kaugalyan dagiti nakay kamangak, apakakatawaan ken pakasurunak. Ngam kapilitan mo't nga rod ngagtong palak, ta ipagpagapo kiti asawak. Ngam iti dayta nakita kadakwada, na ikanak iti idea, amang gundaway, iti mismo, wano kadag iti mismo, akatugangak. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Punggok, lakay, mapan ka kano iti abay ti lungonday di apong. Ha? Apay aya, Marina. Ay ayaban na kaninanang. Ingka itsayan. Tapno di daman agungatan. Apay kano aya? Ingka kano agsangit. Kalkalpas kulaan agsangit. Anya kumatsangita ngay. Basta mapankan. Di mon urayan nga agungat man ang dananang kan tatangkan ka. Darasam. Ala, wunay. Mala, agsangit ka punggaw. Jak pa'y nakita ti panagsangit mo manipod na tayo ni inang kaw. Ha? Kit nagsangit ang may idi namin sa ngal daw, nanang. Ay kaulita ma. Tapno maragsakan niya pong yaw. Iparik na yo mata amaladingitan kayo iti ipapanaw na. Anya? Apay masapol pa ilaya day tananang. Kit nagsangit ang aruding. Jak nga rod nakita. Ulita ma. Alala, agsangit kan. Tilay paparami yung mga nanang. Saan mo takas tadag iti dadakkel ko, hindi na tayo niapong may. Sumanaw ka pa lang, punggaw. Agtungpal ka kiden. Ita lang matapagsangitan da ka. Sa bali ti kaugalyan yo, sa bali mat ka da kamay. Masapula sumurot ka iti kaugalyan may. Tanay kamkamang ka lang. Sapay jak makasangit ita, nanang. Basta pilitam. Mala, pumanawak tapno makakonsentrate ka. Inakagtugaw. Jaski, matikas tayo. Kaslaubi nga dito yan. Pili paparami, da kita katuga kanya may. Ay, kasano nga, ang makasangit ah. Isa nang mamakasangsangay. Jaski, matikas tayo. Uy, punggok, agriing kan. Bumangon kan. Mapantamanan ni tabalay dananang. Intamanan bantayan ti lungon day di apong.
Sikan ti mapan. Dituyak pa'y labalay. Di lang to man ipapaaramid na nanang kantata. Ngay no makita dak. Kaslak lobing iti pampamayan na. Awawatam latay idan takas tamang nga ruti ka ugalyan may. Sumurot ka latan iti ibagadakan ka. Ure ta maitabon ton ni apong inton bigat. Ala, mapan kalatan. Umayak tulat ta di talamayan inton may tabon ni apaw. Ay day, nang tingigaya. Idulin men ti bangkay mo, iti pakaidulinam. Nasakit man nga manyangay. Awan mabalinan may. Ay na, inang ko aya. Idulin men ti bangkay mo. Kandida kan makita iti oray ka, ano man. Inang tingig aya. Bakaw! Mapantayon! Ay, ang gisi ka dita! Tabagkatin dan tilungon! Ay na, inang ko tingig aya. Ala, umuna kayo na rumwar! Marina! Punggaw! Ta sumaruno kamay kaninanang yaw! Uwan tatang, umay kan punggok lakay. Nalipatak mo tayo sinturon ko. Matintin nagtipantalong ko, Marina. Ay, di kay tumanalyaw, Punggaw! Dakes! Ha? Nalipatan amin tayo sinturon ko, tatang. Ay na, dakas tagsublay no nakarwar kan. Kandi ka tumanalyaw. Kay, kasanong arap tayo sinturon ko, ngay nanang. Matintin nagtipantalong ko. Tay takag tangtanggal iti pantalon ng tararamidag. Paging gaya kampusan tao. Ayawan na, madia. Agsubliak, tatang, nanang. Apay, kayak mau, ti sumaruno amatay, Punggaw! Anya? Baybay amon ta sinturon lakay. Adas pili dito'y bagkaw. Alamaw, dayas pilim ta pantalon mo. Punggaw! Hoy, Punggaw! Apay nga umasisim ka dita! Kalkalpas ti tabon ni apong yaw! Umanisim ka kideng! Ha? Kwa? Adala ngamin nalagip ka, tatang? Makakatawa, iti nakita kita nga. Hoy! Dakis tumisam iti makabulan! Anya? Minatayan tayo! Iswa masapol nga ipakita tayo ti panagladladingit tayo! Numabalin pa'y kidiyakit! Oreg sangsangit tayo kumagingay ka! Anya? Ika mo tangiwat mo, Punggaw! Ika ngumanirsi dita! Ha? Ay, sinalbag ka, Punggaw! Just kay kamay! Anya nga tati mas dakdakas nga ramidan. Di umisam, wino jagsaw iti sinalbag, kas kada jaskay. Grabe mo, nakita na kay kamang, ha? Punggaw, di mat, adda nang isit amanokyaw. Adda nanang, may sa akawitan na yay. Ingka tiliwan ta partyan tayaw. Ha? Apay apartya ngay nanang? Agor-igor ni tatang yaw. Inamamlingan sa day di apong yaw. Ha? Paborito na ngamin na manugang ni tatang yaw. Anya? Ipartan tayo, tapno masukal ti da kasama pasamag kang kuwana. Katagimbagan. Nagadumot ti manok yun nanang. Diyay nga rod nang isi ta manok, ti kasapulan. Tay nang isi, taginggay ti saka na. Kanay, awang magkasta manok may. Sige nga rod nanang. Mabitlayan, tindak tiliway. Sayang pa'y daya manok ko, bakit? Kakaiso na nangisit ang manok ko na ijay. Ngam na parteng. Ala, baybay amon day jay. Masukatan tula kay. Pagbigyam latan dananang kantatang, takastaka nga rutin nakaugalyan da. Nagadoke nga mo na ngay. Kung kunalan sa mo ilang tikas ijay. Tapno makasidada iti manok. Unay kamutan. Apay, anyat pagkitkitaam ka dananang kantatang, rupat manok. Nangisi nga rod mo ti kasapulan da. Ado ti manok da, no talaga makasidsidada. Kahit, naimbagan ni tatang. Tsaka mo, tadyak pa'y napandita balay da. Sa pa'y binukudan dati karning manok. Di da pa'y nang ibingay. Inyatang da nga rod. Kasano ko mga ikandata? Inyatang damay. Kasta mo timbaga ni nanang, san aya? Diyan ka mo manumot ti kas kadakwada. Itala makapuotak iti kas takaugal yan ti tao. Yakpat yan da ita. No si ka Ngam sabali nga rod mo dagiti dadakkel ko. Oho. Isungaw awatam ka dilatan.
Bakit? Kita na itaw. Ha? Nay, siping matabagas ti aba na ita. Nangalaam. Nakalik Kinalik nga mina intay bagas ti abata. Kit adda nakalik akastaw. Ay, sos. Da ka sa partaan da ita. Masapula masukal, lakay. Uwin nga raw. Iso nagnervyosak. Bakit? Marina, Ponggok. Imay kamay ta. Ada na patag nga ibaga ami kada kayaw. Anya day tananang. Sikan ti mang ibaga lakay. Di ba't adda tay tarakin mo anang isit ababaw. Punggok, wintatang. Apay kaday. Gadangan main. Wino sukatan may ti puraw ababaw. Adda baboy may ngam puraw. Kat nangisay ti sapsapulan may. Ha? Anan yung mananaya tatang? Nakakaliak iti siping abagas ti aba. Kat masapol nga ipartyan may. Iso agatangin may ti baboyaw. Wano saan? Sukatan may malang iti baboy. Hanggang puraw. Wah, mayat ka wano saan? Punggok, ibagam no, di mo kayat. Tapno makasapol kami iti sa balay. Wan ko namon lakay. Sana bali ta sukatan damat. Wan! Dakdakkel pa'y tayo sukam may ata. Dakkel di puraw baboy may. Tayo kadakkelan tayo may. Ang gado ka nga muna gito, yay. Grabe damay. Ramidin damot tijak kayatin. Oh, Punggok, napauli magkamutan. Mayat ka wano saan? Hey, kitwanan na, tatang. Nakadunto mga artida jo. Para kas nilang nagpartidan. Iso nga rod mo tinakaugalyan damat. Respetuan talat taidan Respect. Amom mat anarigat akon kontraan dagiti dadakkel ko. Ay, Kan may sinukatan damat. Saan damat adinawat? win na. Narigat tagsapol iti nangisit ababoy itan. Manmanon ti nangisit ababoy iti lugar tayo. Ala, masukatan to lakay. Nyak kukuha ang bakay. Awan, agbasbasa aklang iti libro. Ilad ko man nga ro dito iso pa. May met ti maturog no, da ka mang bantay kanya. Ay, una yan. Ala, agad na kalat na ditan. Ay na, mapan na talagang diturog ka. Ni. Hoy. Nakaturog kan Punggok. Ni. Agur-urok ka matan lakay. Hoy. Ha? Apaw, sana? Sana, apaw? Saan? Ha? Di mo alain ti asawa. Kunti puro baboy na nanang kantatang. Di mo alain. Hoy, Punggok. Di mo alain. Agreeing ka man. Punggok. Hoy. Ha? Nagbit ka man nakaturogan. Nagtagtagay nap kan sapay. Uy nga rin ba kahit? Naitagtaginap ko ni apaw. Sukunin nakakano nga po ko na. Alain na tay buri ka baboy na nanang kantatang. Uy, Punggok, di nakman rabakan iti kasta. Ay, saan man? Agpaiso ti bagbagak bakit? Sukunin nakakanaw. Isuasaan kong kunak. Ala, jak pa'y mat kaya ti matay At inasayat, ingkay baga kadana ng kantatang tinaytagtagainap kaw. Sige, hanggang kuyogan na ka. Mabutang nga. Ay, anya baboy talalaan na. Purawan no lang isay. Burik mo dayay nanang. Hala, ay sos, tay burik ka baboy tanay jalakay. Mala, parchen tayaw na jay. Tabangan wag parparik na lang. Ay, huwag nga raw. Sigurado ka, tay burik tinatagtagay na mapunggaw. Amangan no kalakyan na puraw. Kabayan namin na baboy mi dito balay. Ada kayo tay kalakyan ngayon sukad may. Jak amo no kabayan no kalakyan. Basta burik mo nanang. Ay na. Jay baboy tangarod. Alakay. Mala, parchen tayaw ti burik ababaw. Dakay sa partaan da ita. Jak pa'y kaya't namatay ti anak ta. Bakay! Namati dadagaws.
Talaga gaya man, nakaugal yan ng tikas Jejo. Mabawi ko, nagitipinartida din yung ikaw. Ay, amo kong taramida. Naglaka magaya, may alis na lipospos, nagita na kay kamanga. Nay, naglukmag magayam, tikalding yun, nana. Ay, wala ta. Aduti ka nanda dito. Apay, di yung ilako, titadumakalding yaw. Ay, san? Naimbag lang nga, day pastor ko. Ay, una yan. Naglulukmag damot tayo. Sige. Agawid ako, nana. Kilaat mo ita maditirik na ako. Ha? Alay, apay ngay. Jak amuman, nanang. Kaslaglamin na mo tayo. Sige, nanang. Agawid ako. Ala, apayan ngay lakay. Anit mapaspasamag kan ka. Parang ito nagkaw. Naglamin ako kahit. Ni, saan ka mata nabara, punggog? Iti nga ro doon nagkuti na bara ba kahit. Anay ko, nagsakit ti bagbagay ka. Ay, anyat tumaram ngay. Aday wandak. Panawandak, aday wandak. Apayan, anyat napaspasamag kan. Kas kalagam ang mangawan. Nagatururog ti makikita pa kahit. Nagaduda. Mapit lang tayo pagtanan ng kantatang. Nakapagputang kamat. Ay, hindi wala ni tatang. Pangasiyaw lang. Mamangaw ka ka diya talaga. Nagatururog ba kahit. Alain da ka nun ni tatang. Kanya'y nalukmag kakaldeng. Padanan kamat. Inakaya bandanan ng kantatang. Namati ni Marina. Solmanan ti boksin no kasaraw. Naihimas ti pinapahitan di kalding ko naman. Apay kaya nagdadakis mo ti may tagtagainap mo. Punggaw. Uwin nga ron tatang. Diya magkati ka kasi tagtagainap ng awan mabaling ko. Tadi mo mapili ti tagtagainap ay. Mala, bumagong ka nga ruday. Tagigop ka itidigo ti pinapaitan. Uwin tatang. Hina, nakapsotak ng ikarkarigatak. Mala, punggaw. Agpapigsa ka. Why? Manwa kilo te ordera makarnit baboy, paray. Oray, 10 kilo pare punggaw. Sika ngay mo, tatadalyaw. 5 kilo kanya. Sige. Yag kunto no may alawas. Urayan yaw, tay deliver kuntaw. Nagagit ka mo tingin. Nagadayo ti lugar yun ito paray. Ay, kasta talaga ti business, Ano, stop no makaraos. Tatang, nanang, umay kayo ijibalay. Ni punggok, malugluganan. Anya, asinaw tinanglugan kinkwa na. Jak nga rodam mo. Da kayo matawawagan na. Nay, asino nga tangay din ang lugan. Ay na, unay mutta na ya. Mala, mapantayo nga rudain. Tamang ano anya taramidin ni Punggaw. Ay na, apay. Asino ka ng lugan ni Timanugang May? Ay bagamtikin na siya sinam. Amay! Di nak malaki pa! Di nak may pusisa na! Siyak ni Angelo Kamuraw! Ha? Tay na tayo kumpare ka kinamuraw? Kahit hapi alimugan ka ka ni Ponggaw. Anyat masapol mo. Agsubli ka ni tinagapwam. Awan lugar mo dito. Natay kan. Umay ko'y palagip, tutang mo pare. Di ka nagbayad, iti saranay mo iti kanyak. Anya! Apay lakay. Di ka nagbayad, idi aya iti saranay. Singirin kan pare. Ay, saan ba kayo? Jak nagbayad. Ay, sige. Bayadan may iti saranay nga utang na. Basta panawa mo ti bagi ti manugang me. Marina, sa nga gasot mo man. Mabitla ang nanang. Kurang tisa nga kasot. Ha? Nabayagan na natayak. Siyempre, nagpuro
kiutang maway. Anya, kanjak kaya ti kwarta. Baboy ti kayat kao Partinyo ti baboyaw. Sayon to itad ni punggaw. Taiso ti baunag amang ipan iti pangikan na iti karnit baboy. Tanudi kayag tungpal iti kayat kao. Riribukin kayo kanayaon. Di kay paturugan na bulos. Lakay, anyat makunaam. Sige, itadtan bakit? Atuin order yung karnit babaw, yung mga kumparay. Wow, talaga kaparpar niya, paray. Ay, katuan na. Atuin di bayad gaw, paripunggaw. Keep the change. Thank you, paray. Indon sa maranaw, nuwang may tumay ko ilakaw. Agorder kayaw. Ay, wala, paray. Sige, paripunggaw. Sa nga pulo mo na nakilo kanya. Sige, notide, paray. Sige ngay, tatadal niyaw. Manungay mo ti orderang. 5 kilo manin Kantay pinapaitan na Weng, librin to ta pinapaitan na. Papay, asino ka man na ng logan ka ni Punggaw? Sak ni amang mo, anapayagan na dimaga. Ha? Apay, amang, anyat masapol mau? Parjam tainwang mo, sakbay at akawan ti kalugaram. Anya? At samang sipsipot itinwang mo, kaya't da takawan. Isu apartamon, tadi mo mo't mabantayan tinwang mo iti 24 oras. Anya? Parjam tayatangan nak iti dalam na, kanik kambasid iti apruna. Baybayamon day jay bara, yakayat. Ay, wine amang, wine. Kan pagkudwan nyo ti karnitwang. Kagudwa kada marina. Kagudwa mat kada kayo. Pilyam nagitay lasak. Taiso titid mo kada marina. Kanto'y asawa na alinugana. Itid mo. Ay, wine amang, itid kaw. Mga kumparay, adto yan na kita order yung karninong. Nakakilo ito gusto na kita. Wow, fresh na paray. Talaga mo ita. Siyempre mo ita. Bagong party ko naman. Adto hindi bayad ko paray. Automatic to order Agyaman na parikoy. Punggok, lakay. Ayan nagiti nakaref a karnit nuang. Ni, jak mo Bakit nalatay al-alyan ni apong mo alakay Anya, di agpay suman, punggok. Kanya tambo di tangay. Diyan arudam mo. Inala siguro na ni apong mo alakay. Anya? Nakaturogan ni Marina. Iruar ko manayin, ti nakasupot a kwarta iti likodan ti kabinay. Tabilangag manayin. Ay, aginadak laing. Dan ornong kaw. Ribo-ribo, ti duldulin ko a kwarta. Naglakwak iti karnit babaw, kan karnit lang. Gumatangak taon iti motor kaw. Kurang pay na ito. Basit mo lang kinin Oray, may salangan na babaw, mabalinay. May sabran nyo ang motor ko naman. Idulin ko na ito. Tasaan nga mo ti asawak ti may papaniter aramidag. Isagsak ko dito yung likod ti kabinay. Ito'y silupin anang ikak iti kwarta. Bayak pa ila dito. Ala, ito no makadiskitarak itinayon na. Uy, punggok, lakay. Adda nang kung agkarkarasa kasi di rabi akas la silupin. Ha? Nay, diyak mo Nagtagtagayin pa siguro. Bakit? Saan? Makarangrang nga ron. Kumarasa ka sa silupin. Anya nga taday jay. Nay, diyak mo Awam mo nangagaw. Adda nga ron nangagaw. Di nak pinaturog tayo dya karasakas. Ipis siguro
Awan mo nang nangagaw. Awan mo na putak. Lakay, addamanan nang nagkuakarasaka si Dirabi eh. Ay na, nadadahil sa terdram mo ba kay? Di lamang mangagmumutay. Kitawan mo nang nangagaw. Anyangay nga tada dya akarasakas. Addan samot ulag dito nagtibalaytan. Ha? Ulo ka sa asawang Awan! Mala, rumor ka. Tap na makaawit ka mudla dagaws. Sige nga ron. Inakla gumatang iti masapsapol iti kusina. Sige, mapana ka. Sige, bakit? Payakas dyan ibagbaga ni Marina. Aya, nabayag mo tinadyak kinut ko tayo nakasilo pinakwarta ng idol-duling ka. Inamang kidisok nalan. Alay, kung dito'y nang isil-sila kalikod ti kabinay. Ha? Nay, naburay-rayan mo tintay. Apay ngay! Jesus, nangit-ngit mo tindag ito'y kwarta dito. Ha? Apay ngay! Awanay! Nangit-ngit mo amin ang Diyo! Awanan dilemyo, nagbatay! Unay mo tigas tuyang ngay! Nginit-ngit mo amin ang kwarta! Apay ngay! Awanan serbi na kito yung kwarta! Awanay!